COVID-19 kong pehtlai in theih herhmi tete le Adangdang Ngandamnak le theih herhmi pawl Thawngthanh kan rak ngei lai. COVID-19 rai hi adiri lo liamcia zarh chungah zawtnak ngaimi minung thongsari le zanga le somko le pasari sin in hmuh minung zala somthum le pasari hi sizung an hi chungah zualhma ngaimi minung pakwa an se. Buaktlak in nikhata COVID-19 zawtnak in minung paruk an nunnak aliam. Cucaah COVID-19 rai in kan him kho nang ha pehzulh in herhnak hmun le caan po mai hu kan handria atha. Tlang long bus taxi le midang he moto ichi caan mai hu ishuk shim ding ti chu asilo na in ma le ma event himnak cha ishuka chun atha. Tharuk in kumngakarlak ngak chia abik in thisader chiami pumtlam tlin lonak ngaimi asilawa COVID-19 zawtnak ngei foiter khawmi damlonak punpol ngaimi ngak chian hani COVID-19 rai khamsi ichun atha. Hinha kumroy rai khamsi chun khonak hun thumchu Royal Children's Hospital, Sunshine Hospital le Monash Medical Center ha anse. COVID-19 sitlang zong atwak chang COVID-19 in zualfak tuk in an zawtnak halo cha din ngeimi si ase. Hi si kong pehtlai in na chungah siboy family doctor sin HAKHA ase. COVID-19 in zoteka na test ni thok in ninga in nesari tiang lengchwak lo in ina her. Zawtnak me chutnak tilawa chun ninga hnu chun lengchwak kho ase. Zawtnak me chutnak ria chun nisari tiang ina na her. Chun zawtnak ngaimi ni chun sizung tarle pumtlam ting lo zawkhetnak hun pola hin nisari chung kal anga lo. Chun October in December kalaka hin thunderstorm asthma kushing khichya kho ti asi cha asthma kushing le hay fever ngaimi ha cha fakun in asthma zawtnak chak kho. Cucaah abik in kishan liao khitam liawa lengchwa loading event kamnak si din chia ding chun herhmi izau khetnak ngei ding ase.